kumusta? Okay lang po, sir. Oo. Okay lang kayo, sir. Salamat guys sa pagsulat ninyo sa amo sa DXDC bahin sa simpleng pangandoy. Yes, sir. Okay. Pwede ba na ito may bawaan kung unsa tong imong gisulat? Yes, sir. sa Amoa? Sige daw. Salamat po kayo sa inyong pagdayeg sa amuang sulat, sir. Di bali, hangyo ko sa inyo nga unta makadawat o gatas ang ako ang anak ug kanang unsa, sir, sanina para sa iya, sir, kay sukad manggod na priso ko, sir, wala pa ko kakita sa iya, sir. Para sa kuha lang pud, sir, nga miski na ako dere Pasko man lang or New Year na siya madawat nga gikan sa kuha, balag wala na para sa kuha. Sa iyahan na lang ug sa kuha nga asawa pud, sir, dako na kay nang nakong pasalamat, sir, kay siyempre wala mong ko'y mabuhat ko dari ako dyan, walay pangwarta, walay unsa. Ibalikan na lang jud akong giampo, sir, og salamat po ko nga na isa po ko sa nabunutan. Pregnant ako ang asawa, sir, pagka preso na ko, sir. Sakit gyud kay sa buot. Unsa imuhang kuad karon gibati nga kanang imuhang simpleng pangandoy amo ag yung nahatagan og katumanan gani amo nang gidala diri karon. So unsa imuhang gibati ron nga naana gyud ang katong diaper katong gabit sa imong mga imong anak. Yes, sir. Mahatag na ni. Yes, sir. Mahatagan og katumanan ang imong simpleng pangandoy. Di bali, di masukod, sir, di masukod akong kalipay, sir, di bali ganina sa gawas. Actually, di pa jud gyapon ko katuo, sir, nga isa ko sa gisure na ako sa ilawag, ako jud ba. Kay siyempre sa kadagan-dagan amo pila mi kalibo dari nya. Tulo lang mi kabuk na bunutan, sir, nag dili pagyawon, di jud masukad, sir, di masukod ang papasalamat ako sa inyo, sir, murag kulang pa siguro ang istorya nako karon, sir, para lang mapa daig sa ko sa inyo nga ako ang pasalamat, sir, mao nang sangko sa langit ako ang pasalamat, sir. Salamat po kayo sa buhing Diyos nga naminaw po siya sa kong pag-ampo sukad atong pag unsa na ko sa iyaha nga unta isa jud ko sa bambunutan. Wala jud ko nag-expect, sir, pero dagang mao nang dagang salamat jud kaayo. Bagong tuig karon unsa imuhang New Year's message para sa imong pamilya? Sa pamilya nako dira sa gawas, unta magpabilin mong ligon o kaya mo kabalaka sa ako nga nako diri sa sulod kay okay lang ko dari. Nagapaningkamot ko unta kamupod. Paningkamot pud mo dira kay paabutan lang ko ninyo og ayaw mo kalimot nga naay Ginoo. Salig lang ta sa Ginoo tanan. Nakoy kagawasan dari. Hapit na gamay na lang anto sa tanan akong pamilya. Gamay antos na lang magkauban na ta kung dili man dayon-dayon at least nagyapon ko kagawasan. Miss na gyud kahit among tanan, promise. Salamat. Hahawin ang lahat ng sa inyo.